Nti ebra no so said obon krata no ayensa kana no pay ye de mamo na fe adomonline.com nso nsam ne ye de ba incoming kwasinsia Bismarck ejina na so e wo ha kan wo boni dream ko say ya. Oh yes Amemo akwa Mejo Sofia e bia boko de na enura man show ye fa cheme e dia me boni be wa me fa je dia na wo pay na pen fo twi ma dwene se ne de kura de kofam kakra nu afa ho pa oh ready hu bobo enu afa ho pa kakra ka extremboni ni se mu hunu kwase na de dia wani me hefo bibia boko de ehye ye Onyame adom de ya mi asade a chim wa mama sri stress ni nyina akọ hypertension bi akọ ade a chim si obedi di on di o ade a chim wonko ade nyame aka wo afra ne mapa no ho what you say yenko so nyagidie se ebesie ye bewie ye fagidi ya okodro ko adwumam fa ko odwa so bompa ye fagu ne ma akoton so na won fa nsapan mafie why ka to won se nebesi wuye fia se busuafo obi aho ye nyame adom boys no mo ne o mame nyame adom mo ye de se ogege ne so se boys mo mene no fie ho bwa unkwa we another eho adomonline.com ada de American wani nyen hu anase nkan sase ye wie no na ye wie be me kasa me manusi na de adomonline.com so unkwa we yi mu ansa na nkura na be ka hu si erade mana hu den o de be hwe boys no nye easy sa nti na afi ne yenkoi me nkwa adomonline okay nti adomonline.com nsam na wo animo ha no pay any free SHS or see over 2.7 billion Ghana cedi paid to food suppliers since 2017. Enti ehwa asemni nyabre na tenase na kenkan obeti ase. Gomon so ya rohosa menro asade de eto mani mo no car runs over SHS students during float 7 injured. Meti kura na emse ba akokura de ofum adom kase ye de eba na enro so awei Yes, man arrested for slashing landlord's head. And what cry yentime fan to. And not just a kwesi. Ye ready we mobile. Na when ne me be me fifie be ya no mahu se kwabran ni kura kotokuro. And then nam so be anim nim say ono ane dua na say eh no pano and emuno so ano ye fiko nam say eh na wonko abema nam ha wona nam akura kotokure ene de obenya ne de efiammo asemia twuma adwena sibi so Ghana Prison Service officers na the prisoners ne koye adwuma yesremo ubehie bi woka kom na efiammo stress kan ye kitase kan obi a oda ne dwafie ne yesu okoye adwumaden ne de nam kwa ho me mpese meka se prison officer na apena ma boys na stress ka no de so mo anim de o no sa de ne nchiremu no ese ba because sad no udwo enanom si ring road central afia mrante miensa isho mu blue atari kuta sekan yo eti so makodo mo ba afia sad mo eko no ya be gina o kan nim sad na ese ayi prison for be kire yemu enye samudo mo kodo no me I think ese bambo no because nipa ba ko no yes I don't know. And well, ebia omunye so heading from say hardened criminals no mum. Ne mum ebia de nipa de onim ni obehia no traffic nim. Because nipa de sebi bibia betimi am obi aboafu. Anything na first na please for the wo to tina to me kan wasman ya momajai. Because first to to mu soja ni ya nyame fa ne kresi ekosi weekend ono ane de ote ho ana o'clock ama ede ne concert first what you try to about say please need the etuo afro na me post ni kwa me etuo ben kwa me tumi ho because one shed that assign to me see na ba ti ya be sro mo no de embrante da modu omukọ adwumade ne eye si enya ka bi mfomo ntremo at least ye pekwa betimi akrakra mo kakra si eja so man na traffic no more stress ka na so stress ka kwa na okọ afa no bi okuta sekan de wi ni petirim asem kwasi asama de we mu nyina baro sam na fie rapapa bempo jese nya ni fie na fuo en won hwe somba no na me se papa no ko ye no hwe de wa ye fuo no wanye ni ye en woka enti sebe na kwabrane se wo na chi se no de si na hu fonyi ni ma
pa na me hu yamabo 60 years and akwa na odi awu no so am say obe 46 or 47 okunu free it's a wholesome adomonline.com diaba. Yes, Arise Ghana to join NDC picketing at BOG headquarters. In Tiano so adomonline.com na wajebre akenkai. New Patriotic Party so say Baumia will win MPP superdelegate election. Research. Research in there. See a baby. A very research ya ko see 2024. Ya mo research ya no obi ka sembi. Ni je ku ya ni adia. Security analyst we are jumping ni ECOWAS here na ade we ECOWAS omuko ye na ne MS say obi ka say na ya na security analyst for analyze it as your friend one na okunko be kasa yesre ye de ye be fra mo de na ya na mo me anya study unya ibi amenkasa ya mo relax my daily guide. Centralized registration would deprive Ghanaians. Page 6. Miss Benfoni Ewa Sanso and His Excellency John Dramani Mama Sufoni Ewa. Or say, I don't want John Mahama drama in quotation mark. Dr. Ernest Addison, Bank of Ghana Governor Sufoni, also 60 billion Ghana cedis was technical loss. BOG fight back. NPP ready for Saturday. NDC stages protest against Addison comes to the pitch of Kesa Ato forcing minority leader. Daily Guide Enonom. The Chronicle the Wakata and so Enye. Bond repayment make or break for NPP's quest to break the 8. Bank of Ghana, why we lost 60 billion Ghana cedis in 2022. Haircut, COVID-19, etc. all cited. Details of how UK ratings agency is predicting Baumia's victory. Lands Commission promises to fight against corruption. NHC declares installment of Kwawu Pepiasi chief as null and void. The Chronicle. The Daily Statesman. NPP cares about women. Mimidia. NIP boss engages over 500 Nasanti Achim Central. We are poised for credible polls. NPP assures aspiring presidential candidate. NAFCO 2.7 billion Ghana cedis paid to food suppliers. Bank of Ghana. We adhere to zero financing policy. The Daily Statesman. The Hawk. Baumia tipped to win 72% in new polls. Hey, so Kopao, ne can marry. Kennedy Akompreko Ejapon pledges to compose a heroic song if he elected president. Atudazi says it is senseless to pay energy debt recovery levy. Osafmafo urges education system reform. Hey, Tinikachu. Krachi in Chumru, the district struggling without tarred roads. Asemo. Men's Gold chooses PIN code, drops verification fees. But I'm someone for Chiayo. Ebim Kochia says 750 cedis. Now we are no asaba be sure we so na yenye. Say akwa we adwen kase na ode teme mu. Adwen kase na em go say wona mu freezer. Bibia anya no. Hey, na wo ebe na omugu na te say wo bu ma abra ma so. Wa bu asa abra so. What Yesika or Horada? Who say I bet you am so more times? Oh no, sir. Terms and conditions. On the client, no. Ometria. Because any pan open second says 650. Now every one the millions now down to 650 now they because your name say na the sika say on the gold value of 48,000 Ghana cedis. And the side of so you say 750 Ghana cedis. No the kucha no benya 48,000. More yes sir. But near kon say to wan tia so anyam nwanwa. Bibia ni wan so ebeye no. Bibia no ebeye. Just ase. Ni also bia women's gold bia do chutim say osika na hye. Nyame ya wadom na nsaka o say ye. Onye ska wo. Serious pa. Bibia no afie besi. This is Ghana. And then so ekoso. Aban sika enim entinye issue. Ora mun koso a na mo fa dwen kase mu nkrofo mfa so. Mo ye package na e fra akono ene nipa hia mo antini e pesika bumu ne mfa so bumu ntini e de hu ne aba be hyem. Na wi a wasa akoda adwene hu on another strategy aba. Esi enchia 65 650 Ghana cedi. No mo fa meje. Osada no am be cry ba.
Tell and you go then no see one of them kasa foster yeah wono ne papa ne maame na o se de omunyina si just say ha dream if you na o say package no na akono na ye enticing say ebetimi atwa mo ma start bi nkakra minimo bi ono nso aye bi a wajeje wo mu a o sa susu no o to ano matu sa wa ye bi a obi di aso tuma no ano so adane ayi yes is dan bi o wakukura si ba bi school dan bi no bi sika na ko si school dan o ji say ready papa jai what na nim guase no ya doso amam for no if you see awonhia manipa atra anim guase ani asam na no waka no ya ni manipa atra anim kon ye be fa so be survive nese nipa ehwe se mampani kwa na se obenya akonya atuni botomu a obe fa no akoye ni achi na gura nimu ase obe okay yes sir because obi a ho kire no to nim so de ba no wa crowd e de ama no am say wa pesusu ada ka she ofi o say ya bosumi bia o sika na abete 100 ato e show dem na de koma kwabna na in the name of obedi o panu so awunya sika no wunya ase hwe timesro obi amana ni na ho mo ni na ho wa po susu adaka bi saboso me na be so ana 3 months 6 months bi e be so na de akoto bank no so pepapa what you say mumie ni na wona ne nkofo adwen kase ne doso obi edidi obi ho obi ya kwan bi obenya fa hu bia no ofa ho no aba baji sika sa de achi amanfo sika hye nkofo botom ampa sasam na ye ka no enye say by math ade achi obi sika hye botom na obeka ma nipa na te ase ya ma no ene so obi adwe obi ho ya bono ayi communicator na no wonda waka sam ba ku mienu to no oya homodwe asa aho aka wasama mo eya adwene eye niam esisie wo mamu na obi atena se plan na ode abegu so ayesa asofo no mu bi oh yes obi a wo challenges if you na me ye ma me no dwadefo ya e comments go because we him say odi dwa no matter what sika de ko shem untimi nya 10% within a month no obi abeka cho say odi sika sere kuba me ma wo ho edu bo so ba kontem we mi say die no disika na kwa akoye go do kra ye ton ne say enso bia ton no nya 10% so se nka Ghana ban sika de enka buburu jawo na asori Adom watimi kukuru Sunday collection any asori accountant Aisha won say chale me enfa ntwa because the project na dey the next 3 months it will cost 2 months no age for Sunday asori sika na sa bag na ka koji kwa na asa de mfa so akra kan kwa nkenya isu ene na kobu akem Adom timi ma asori no ma waja po omo awu ne doso omo anya BP ne doso na wa wo yesa eye na samba ku bi nso a dachi china de pa bi chi ebeka ne mema no ani diemu mo hwe nkura no munya ne mfata mo and etai oba na oni no problem akura na wode na ba wiase no dodi mu hwe tiare na eso ono sofa na won nam ba mamu a abota pocket didida a won hwe oba eno ade life no for sira dan so sire bi de no de nti wo yesa yema me dwen wo ho amenti ase akura no de menya na de no de wonye mfomso se me na woni me wo problem a deal with me ba wo mana se de ye na obi nim daachi mamonye sa na mo ha nkwada mo ha mani bi mamonye sa na oba tan de ahomete no waka na no aduro ne nkra nya na o mawu yes because we need aboafo bia na so no be kona nkra be sofa de ye nyina ye nkomo you see there be ya ka so sefia enye de bia na be ma hoye but se oba na no no etiase a ya odie ne be bafo so na mu tuntra momo ni medi nyamasem but wo de obetim uti akopem manya bibia di mama nyesa da bi enye why wo hwe na untimi nwu a enye by force enye obia na be wo wiase obae ene ka kire wo nti me nyina no so ye beto asa nkomo no so ha dwen wo ye bia jai wate se wa dwene se oba ni nti wo hwe akora na enye oba no na wo panish na ya akora no nti anu de jai me da se obaye ne sa ye kwei professor yike wala sa ye kra do de agudie mo nsem beba na watwi so hypertension in pregnancy ehun komanu aye bo ne tofa wo hode ma ye ne ede ne causes hypertension in pregnancy ana so oba banyem no wanya mujaboso nti eno so ye de bebro after sports na fe mambo atema ebeba de ahosepe no ebeba semidika ewo ho na fe mpensempensem mu abenne Doctor Afia Kutuana obeba the incoming flag bearer Doctor me fi ni pe bi eti say patriotic
party. That why you focus na ye the man, the people's choice. Anu say ya. Dr. Owusu Efriye Akoto tops all. Yo, ntino. Obeba Badwam kwasini no ewo nkomo na nyame yaduma. Fe djubadi aka ne doso. Tweye Prof Eba.